Mr Fulgence tubandanye ikintu novuga yuko tugomba tuvuge muri aka kanya gato ku baririmbyi bashoboye guteramisha hajya. Tubanze tuje kuri iki kintu cy'uyu muntu navuze yashatse guhombya show. Hari washatse guhombya show. Nako tukavugeko. No kuvuga Kigingi Sama Comedy itaratangura. Umuntu yitwa Simbizi wa Semavumba, umunyoni Oji, yaragiye kuma TV online aravuga ati Kigingi Sama Comedy ntizoba. Hari na show yigeze kuba ngaha mu Gihosha. Harimo Kigingi, harimo na Mutima Comedy. Baraje ngaha baranayamamaza. Ariko nta bantu bariyo. Abantu bari nturi gwavuga byinshi. Na Simbizi yaranagiye yo aravuga ati mwabonye ko nabihombeje. None yari yabihombeje. Yarabivuze kare we yabihombeje. No kuvuga kuri Kigingi Sama Comedy ntituzi ibintu bapfuye, ntituzi kwayo turabigaruka ko mu nyuma kumbure na usanga ari nakaje bari bibereyemo agatrick nyene ari na moya ya promotion. Byose bibaho. Byose birashoboka. Ugerageje kuraba erega ntireka kubyara irabyara inyana cyangwa ikabyara ishuri kimwe muri ibyo. Ugerageje kumva Simbizi anakoretse n'ama message bavugana na Kigingi baravugana inbox. Urumva yo nico gituma cyamvuga nti ashobora kuba araka akantu baba bateguye. Simbizi aravuga ati iyi Kigingi Sama Comedy nzoyihombya nizo tapana kubura abantu ihagarikwe ntibe ya 2025 ntibe ziko byoba. Kigingi aravuga ati itegerezwa kuba, ariko Kigingi ntiyashizemo Brad Fair kurabizi ko se n'umuntu akunda gushiramo amajambo hariya ku marezo social. Ariko wewe yagumye ategura show yiwe ntituzi mbega habaye iki kugira ibe kuri stage. Rero Kigingi yaraje aza nk'umuntu aje kumaramaza Simbizi. Kina sound abantu babyumve. Harabatari rega harabatazi n'ivyabaye kandi shaha ni kuri FM abantu bo kuri Facebook. Kina sound harabatazi ivyabaye bayumve. Ni kuri Facebook ndazi yuko benshi barabizi. Ariko bari kuri FM mwumvirize iyi sound kwanza. Mwumvirize iyi sound kwanza. Mwumve. Mu myaka yavutse mu myaka yahiga yeje. Uwo yavuga ni Simbizi. Hapo ni wapi? Muramubona bari kuri Facebook. Umviriza. Navyumvise. Ibi ni bya famille we petit. Kare yavuze kwa Mugina. Yavuze ngo ibi ni bya famille we petit. Ibi ni bya famille. Aya n'amajambo Kigingi yashikirije kuri stage ariko abwira Simbizi wa Semavumba yavuze yuko azohagarika show. Simbizi wa Semavumba nawe arafise amajambo yavuze. Change yashikirije amaze kubona cyangwa amaze kumva ajya amajambo ya Kigingi. Simbizi wa Semavumba nawe ntiyahoze ko murabizi yuko ari imvuzi. Murabizi yuko nawe nadatekana nawe nyene yavuze kabisa. Yavuze. Kamumve.
ba Pacifique n'abandi n'abacimamani bazoshake bandika ibyo bashaka cy'igitaramo nikizombana umbe vyari yashikirije ubwa mbere birizarindira nakubwiye ko ubushobozi aho buva niho nawe yakuye ubushobozi bwo kumpariya na jewe avyumva nagomba ndamusubirize mu ndumane mugabo mu nyuma amaze kunyegera d'abord kwanza naraje cyane izi nguvu zose hamwe twozicanga tukazikoresha mu kwiteza imbere naho byo bagera gute eka ari umuntu mani bigerageza akagusanga afite inguvu nyinshi mani bavuga ati no mu guverinoma bandamuhohote kandi ndazikoresha gaye inguvu zirahari kandi nyinshi gose niyo mpamvu na Kigingi yavuze ati mutambo banyiteye mutamba ucuyumvira ati none bigiye yavuga kuri podium kuri ibyo biganiro avuga aho byavugiwe ko atigeze aza kubivuga igitaramo kitaraba agaca yindira abantu bagomba batahe agaca ajya kuri podium abari aza gukenguruka iyo bimubaza akavuga ati we peti akabivuga konseri itaraba igitaramo kitaraba niyo byari kugira agaciro aza kubivuga filime yabivuze niruye nayo protocole mu rubanza rwa Segihembe nirutse narushe nabyize no mu mutwe ari sinzi n'ibiri ko biraba mwavyumvise no kuvuga rero simbizi yireguye avuga ati jewe Kigingi yanansavye imbabazi kuko nakwibutse yuko yanaplayinze na audio ndavyibuka arafopase Kigingi yarakoze ikiganiro ku nsabirizi raho aravuga ati iyi nsamirizi kugira amenye aho iherereye ni simbizi yabimbariye anacha aravuga ni babantu ubwo nibo abari mu gakino ndika uno munsi tuvuga yuko simbizi na Kigingi bari mu gakino ari namwaye cyo gukora promotion show yabo bo muri make aya majambo reka agenda avuga ku mpande zibiri of course araza kutuma hari ikintu hisigara mu bantu kubera yuko eje dufise Kigingi dufise Simbizi dufise na Kigingi Sama ibintu bitatu byose bigira gute bivugwa ko amajambo menshi kandi biri mu bikunzwe Kigingi Sama irakunzwe Kigingi arakunzwe Simbizi arakunzwe ibyo niti bidiskitako birazwi bose n'abacelebre amagani wa urabyumva hano rero harimo imvuzi ya cyane Simbizi wasema vumba Simbizi ni imvuzi hambavu yaho hari ikintu yabwira ati ibyo mukina nabyo kazira gukina n'umuntu atacahomba Kigingi ntacahomba muri iyi industry wewe uguye mugwamwo urabyumva ari nejo buni niwe wabona mugiye muri Brad of n'umuntu uzi ko atacahomba hange slow down gabanya vitesse gato ubanze kijya nini urabe side uza kwatakiramo bien peut-être bashobora kuba barayaze cyangwa batayaze ibyo ko yahagarika igiteramo cyangwa tugihagarika ntabyo nzi ariko ndaza kuvuga nti kuvuga menshi siko kuyamara ibikorwa birashobora kuvuga gusumbya amajambo hamwe ko barakantu bateguye yo bari inzira nziza cyane cyane ku isi akajagari niko gagira gute gatwika gusumbya ibindi bintu byose warubizi showbiz ku isi niyo ituma ibintu bewana bivuguta umugani wabaho ngo mu Kanyosha showbiz ku isi muri entertainment industry ahariho hose niyo ituma ibintu bigira gute bikura bivugwa bimenyekana kabisa iyo kajya kanatagashiramwo cyo kubyumvikana iyo kajya kanatagashiramwo nihe topic yari kuba iriko iravugwa ese twahora tunabona reka mbanze nkoreka ikintu kimwe uko nanje muri uwo muryango w'abantu ndimwo je nkorera muri entertainment showbiz ahirimba ndahari aho basakuza mba ndahari hari gossip mbarizwayo nkumenyesha makuru y'ibintu by'imyidagaduro muri show ya Kigingi kuvuga ko Sadbi ya performance neza ni ibintu bizagugarukira hano hagufi biraza kuvugwa abantu babikunde bihere kera twahora tubona kuvuga yuko kiri kuya performance neza fresh
kera ariko hano tubona n'inkuru za kuhavura tugera ko mu kanya nitwavuga ati Kiriku na Satubi bahanganiye kuri stage ya Kigingi Sama Comedy, iyi nkuru y'abantu bagabo babiri iraza gutwara Kigingi Sama ibyayibereye nko gusumbya kuvuga gusa ko byagenze neza. habaye ama surprise menshi, mama wiwe araza kuri stage arakora ibyo akora. Mama we kuza kuri stage sinage fata nka surprise. Bon ni no yabikoze nka surprise mere wiwe. Habaye Kigingi yakoze amakuru umenye yuko buri gihe Kigingi muri family umenye yuko yakoze show hazo umuntu muri family hamagara umuntu. Uno munsi nta nkuru nimwe muzakozwe muza Kigingi yakoze. Ntihamagaye madamu. Timurabona ukuntu angana muri comics zose Kigingi yazanye hajya inkuru ziri kuri trend ni zibiri, mami canke mama na Simbizi. Ubundi nyene ya mere nta niyo ndiko ndabona nta nguvu ifise trending. Nakubwiye Kajagari niko gatwara inkuru gusumbya ku isi muri entertainment industry. Bisigura yuko uno munsi Kigingi nawe arakwiye kubaha Simbizi kuko he's a big influencer. Bubahane ni umwe ntibaha undi ngo bihereraho bubahane. Bisigura yuko iyi Kigingi Sama Comedy bari guca bagwana reka bari guca bagwanira hajya Simbizi siho yarari imbere. Siho yarari. Yaragiye muri dote ya Sengihembe. Y'umupfumu Sengihembe kutya ko kibagi mu bandwa. Umupfumu Simbizi amwita umupfumu rega siko navuga. Y'umupfumu Sengihembe. Uno munsi rero nuko bimeze. Mwavyumvise nta niyindi nkuru iri kira trendinga nuko Simbizi yashatse guhomvya show ya Kigingi Sama Comedy maze ariko bikarangira ibaye kandi habaye réussite akaba sold out. Ubundi tunagashire kaka kantu ntihahora haba sold out mu mashiyo mu Burundi muri show za Kigingi. Uno munsi habaye sold out kubera Simbizi yavuze bijya bintu. Ese Kigingi ntashobora kuvuga ati regana next yanzo gukenera muhungi ngo dukore kakantu kandi akakubategeza kwagu ahubwo banagahagaritse Jenzo bashishira ahantu ndabatera igiti. Tumusabe Kigingi yandikire Simbizi ambwira ati muze na merci sana mpaka nimero kari mikashi ndagukunda kuremera iki Drizzy canke yaramuhaye we Drizzy nabariko baratwumva all over the world showbiz muri entertainment industry nuko abarundi ariko barayanka sinzi gituma ariko ico bomenya coco nibyo bintu biryoshya imyidagaduro kubera ko muri ico gihe abantu bakwiye kubanza kumenya kino nagomba kuzokora iganiro cy'ibintu kuri channel yanjye ariko ganda ndakivuze. Abarundi hari ibintu bakwiye kumenya burya ibimenyesha makuru canke abamenyesha makuru aba bloggers n'aba content creator bose ntibakwiye gukora ibintu bimwe kandi nibyo ukunda yuko naka aba ari muri entrepreneur nandi ngucije muri entrepreneuria ntibibaho. Twa turi mu biki twatakira muri side zose. Ukeneye Akajagari genda kuri channel ya Fulgence Mika, ukeneye channel y'ibivanga vanze cya kuri channel ya Fulgence Mika, ukeneye channel y'ibya business na entrepreneuria genda ku Gaciro Media, genda kuri RTNB, genda kuri inde RTNB yo urazi ko ari uruvange rwa byose akisiga inyuma havuyemwo ibintu bya showbiz kubera ko bajya aye bafise umurongo wabo bakorerako. Ariko ugiye kwa Mika uzosanga iby'igihugu, uzosangayo iby'abajene, uzosangayo n'ibyo bakeneye kwirorasha mu bwonko. Uzosangayo n'ama interview ameze neza. Ega byose sinzinda nabisiga inyuma ndabisigamwo byose ndavyangloba. Kubera yuko bujya kawaida ikimenyesha makuru kivuga inkuru zose bivanye n'iki n'umurongo cihaye gukoreramwe. Aha niho hantu rero abarundi tudatahurana. Ariko rero hano kuri Kigingi na Simbizi nukumenya ukuntu kano kaba bagateguye nimba kagenze neza katagenze neza sinzi. Ariko cyo ndicho nuko kagenze neza. Buri umwe yakubitiyeho nyaho. Mugabo rero katurinde ze kuba turaba byo Simbizi yiregura uko ibyo yireguye je yireguye sinanyuzwe yireguye ubundi reka turindire nuko bimeze.